ke parti iu ke babon tam ke kita ki kerteng cuki kertong hakane ke MDC election sya ke edisi ada urusan tengini sengap pada pidang dai bedang temai hakane ke channel subhawat pet subscribe to mentangi sengap no jirang konstituensi ke parti ke bejob kedai ke National People Party NPP sustenance sotun nang ta hanong po konstituensi ke bejob kedai ke National People Party ka kandidat ke bedai ne konstituensi kedai corona khamdai ha mahoti konstituensi ka parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party u kandidat udai kunjok lang rangtong entah umsning konstituensi ke bejob kedai ke parti Voice of the People Party u kertong hakane ke parti udai bandrikus nong steng entah umroi konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party u kandidat udai isin ai hing nangta seorang kam konstituensi ke parti bejob kedai ke Voice of the People Party u kandidat bejob hakane ke parti udai ubil si wankar nangta mau kenreu konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party u kandidat bejob hakane ke parti udai usai berlang warba nangta nongkram konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party u kandidat bejob hakane ke parti udai Bukit Boris Im nangta halang kerdam light kro ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party u kandidat bejob hakane ke parti udai Syam Borlang Renja nangta nong scan konstituensi ke parti ke bejob kedai ke National People Party ke kandidat ke bejob hakane ke parti kedai ke Grace Mary Karpuri nangta hasillah konstituensi ke parti ke bejob kedai ke United Democratic Party kandidat bejob hakane ke parti udai Pandri Kupar Senram nangta mau senram konstituensi ke parti ke bejob kedai ke National People Party u kandidat bejob hakane ke parti udai Alvin K Saukmi nangta hasora konstituensi ke parti ke bejob kedai ke United Democratic Party u kertong bejob hakane ke parti udai Titos Terwel Khain nangta melim konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party ke kandidat ke bejob hakane ke parti kedai ke Aiban Dablin El Nonglai nangta laban konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Independence baru kandidat bejob hakane ke parti udai Ricky Sulai nangta nanong tumai konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kertong bejob hakane ke parti udai Winston Tony Lendo nangta halaj umkra malki ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kertong bejob hakane ke parti udai ti majau nangta mau khar pentor umkra konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kandidat bejob hakane ke parti udai Strong P Kharjana nangta jayau konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kandidat bejob hakane ke parti udai Denzel Archan nangta maulai konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kertong bejob hakane ke parti udai Edison Khar Umnui nangta mau plang dingyai ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kertong bejob hakane ke parti udai Lancaster Marbanyang nangta nong spung soyong ke parti ke bejob kedai ke United Democratic Party kertong bejob udai Usensyar Kupar Arthaba hamairang nongklau ke parti ke bejob kedai ke United Democratic Party kertong udai Equator Nongrang nangta Aparyong mau Tharesan ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kertong bejob hakane ke parti udai Powell Soplet nangta mau kerwat konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party kertong bejob hakane parti udai Penkrau Boklin Karjarin nangta langrin konstituensi ke parti ke bejob kedai ke United Democratic Party kertong bejob hakane ke parti udai Pius Marweng nangta Nongstone konstituensi ke parti ke bejob kedai ke Voice of the People Party
kertong berjob akan ke parti di Dr. Jorisman Yau Pnyau nang ta haram berajar ngam ke parti ke berjob ke deka independen. Kertong berjob akan ke parti di Lurshai Karbani nang ta Motion Road ke parti ke berjob ke de Hill State People Democratic Party. Kertong berjob akan ke parti di Sreli Rashir. Abakhin lang yabarok ki parti kilong kum ni harum. Ka VPP kayo kan new set nang ta ka UDP kayo sunset nang ta ka NPP kayo south set nang ta ka Indian National Congress kayo RSet nang ta ka HSPDP kayo tang set. Kini kidai ki parti ane kita ki kerteng jong ki kertong haman ki constituency bapel kumlei shibun.